morning, His Excellency. Tokwamba go address ugo. Good morning. Thank you muno. Niko mweke ucio. Yes. Na gukijita umuthi. Ngai amurathime. Niwe njorua yako uthi umuthi. Thank you muno. Niko that chance. Uikarete hau kwanza hiana gatonye. By the way. Nokathetio tari. Inyake goti. Ndogo machete ri. Tiga metere ugatonye tari nayo. Uyana gatonye mutheri. Karibu sana. Ndukigeithie muthikiriria na uri ogitongoragia. Nigetha ukimwire wi guku akiigwe rugano rwaku kana he maundu ukigereire we ni weo na aria nginya matagikuwi ni magukumenyera guku. Karibu sana. Geithania. Neke geithie andu agwitu Murang'a. Ndimere wakaida kaigana ona ndahota kwaga gukorwo muno kuria gicagi ni maundu maya magiukite. Yes. No thengio muno ni ndumiriri icio cia wendi mwega nyenete kuma ria ndakigire na mutino ucio. Pole. No ndingenda twaririe maundu macio. No ni gutugukirio kiumira. Macio maundu personal. Na riu nuona Taru he mundu hiwe aha umuthi akiuma ni ahurirwo ni mutumia wake. No atiko kihurwo. No. None example. Maundu ma mundu personal ke andu magio mokane na maundu ma muingi. Macio ni maku. Na kogori na nyende maundu macio tumaige kando. Pole sana no lakini pole. Nigiti personal tondu reke ngwire governor. Riu we nduri personal we witu. Ndurenda kumenya hihi ni guthi tukorathi tukire kuguru kana ni kugwa bafu kana ni regeto ni njui ni wendete regetanie no ni tugugikinya ku but first and foremost pole sana quick recovery ni ndona uria woka ukite na ni ngwiritwo guko kahora. Karibu sana. Governor Irungu Kang'ata uria niwe governor wa Murang'a ni aracerete kuria ceceni-ini ya Kameme eta njorua ya kothi na aragitariria maundu maria akikoretwo akihitukira mamwe mari kurwara tondu ni murwaru maguru no ukona no ara show up hari ma project iria irekika kuu kaunti-ini yake ni ananitie andu muno na andu ni maronekana ni mamwendete muno. Riu kwi aria mokite comment section Tadelia Mwangi ni ugite pole sana wa governor, quick recovery. Nake Njoroge ni acagiria akauga wanafanana sana na Gatonyi. Nake Mary ni ugite quick recovery muheshimiwa. Nake Paps ni ugite pole sana my governor. Nake Chief Maish ni ugite God will heal you in Jesus name. Our governor Murang'a.